دوره محکم شو خیلی یاری تجریه یاری تجریه دکتر این چی شد؟ آب رو بیاره زودتر آب رو بیاره بچه بخبه مور شوکت چرا؟ вақтам кам мондааст. ҳамагӣ 2 ҳафтаи дигар мондааст. ҳоло ҳам ҳиҷриро ба худам ошиқ накардам. чӣ кор мекунам ана? бале. шояд ин кор шавад. лавай хонум санам ҳиҷри давида биё ки мемурам. хонум санам чӣ шуд? дигар зинда мондан намехоҳам. ҳиҷри давида биё маро наҷот бидеҳ. дар соҳилам худамро ба баҳр мепартам. обозиро наметавонам. ором шавед хонум санам ором шавед. худкушӣ кардан ҷоиз нест ай? агар ки хоҳӣ худкушӣ накунам давида биё наҷотам деҳ. хонум санам бинед ҷоне ки худо додааст танҳо худи ӯ мегирад онро. худованд ба инсон беҳтарин неъмат яъне ҷонро додааст. бубинед агар шумо худкушӣ кунед аз қотил фарқе надоред. ба ин кор даст назанед илтимос. ҳиҷри ту девона ҳастӣ дар телефон маро амри маъруф мекунӣ? давида биё маро наҷот деҳ мегӯям. худамро ба баҳр мепартоям. маро танҳо ту наҷот дода метавонӣ. намефаҳмӣ? хонум сана ман дарҳол меоям то омадани ман худатро накуш илтимос. майлаш тамом давида биё. тамом. худоё ин девона шудааст. гӯш кун ба ту чӣ мегӯям. агар суманро қабул накунӣ бо ту аслу хонадор намешавам. вай ман суҳбататро дар телефон шунидам. узр мехоҳам. намехостам ки хел шавад. калтакелас ба ин ҷо омад. чӣ? бале маро шинохт вале ман гуфтам намешиносам. бин дар охир мефаҳмад ки падари суман аст. хонум санам тавба кардам худоё. хонум санам чӣ кор мекунед? хонум санам. хонум санам истед накунед. агар хоҳӣ ки худамро накушам бигӯ ки маро дӯст медорӣ. вагарна худамро мепартоям. хонум санам шуморо дӯст доштан ва ё надоштани касе муҳим нест. муҳим худо аз шумо розӣ бошад. дар ин ҳолат маънои зиндагӣ пайдо мешавад. ту чиҳо мегӯӣ? ҳоло ҳам амри маъруф мекунӣ? мепартоям худамро мекушам мегӯям. зуд бигӯ ки дӯстам медорӣ. сабр кунед. дар дафтарам қайд кунам савол омада. тамом. бояд каме фикр кунам. як чизро бояд пурсам. пурсиданам лозим.
устод бале ҳиҷрӣ одамро ба хотири ҷонашро наҷот додан дурӯғ гуфтан ҷоиз аст устод? вобаста ба ҳолат дурӯғ тағйир меёбад ҳиҷрӣ чӣ хел яъне устод? ба дурӯғе ки мегӯӣ худат бовар надошта бошӣ ҷоиз аст ҳиҷрӣ худо аз шумо розӣ бошад устод. хонум сана ман шуморо дӯст медорам. не маро дӯст намедорӣ. аз рости маро дӯст дорӣ қабул мекунам вагарна худамро мепарзоям. ҳиҷрӣ бисёр тарсидам ки мемурам. тамом ҳамааш гузашт хонум санам, ором бошед. ором бошед. сар деҳ маро. биё равем ҳиҷрӣ ҷон. рафтем ҷонам. биё. боварам намеояд. чӣ хел ҷонам ман? дастамро сар деҳ, ҷоиз неста. ҷоиз аст ба ман деҳ. худоё маро бубахшад. астағфируллоҳ. боварам намеояд. шартро бохтам чия? ин ҳиҷриро ба худаш ошиқ кардааст. не ҷонам, ин хел намешавад. ҳиҷрӣ барои нигоҳбинӣ бибияш гирифтааст. ӯ худашро зеботарами туркия мегирад. ман аз ӯ зеботарам лайлакпо. сар деҳ, дастамро шарманда кардӣ марои. чанд бор ба ту гӯям дастамро надор, ҷоиз нест. тавба кардам. худоё девонаия? ман ба шумо бовар карда омадам, шумо чӣ кор карда истодаед? дастамро медоред, оғӯшам мегиред, ҷонам мегӯӣ, ҷонам чиз боза? лутфан ин корро накунед, аз худо битарсед. ҳиҷрӣ исто, ба ту як чиз мегӯям. рафта боз рафт. ҳиҷриро боз аз даст додаме. ё худоё, ман чӣ кор мекунам акнун? шартро бой медиҳам чӣ? не, ман бояд ягон коре кунам. чӣ кор кунам? танҳо як кор мондааст. ӯро ҷоду мекунам. медонам ки ҷоду кардан гуноҳи бузург аст, вале ту маро бубахш худоё. дигар роҳе надорам. охир чӣ кор кунам? устод, лабай ин суқроти лаънатӣ аз кӯдаки хурдакак чӣ мехоҳад ки ӯро дуздиданӣ будааст? ба худо ҷаноби канон, ман ҳам нафаҳмидам. чӣ мехоҳад намедонам. ҳеҷ гап не устод. зинда ё ин ки мурда мебарояд ман ӯро дастгир мекунам. раҳмати калон ҷаноби канон. ман мехезам устод. ба намози шом барои гӯш кардани амри маъруфи ҳиҷрӣ меравам. албатта ҷаноби канон. устод, ногуфта намонад дастатон дард набинад. чунон шогирди хубе тарбия кардед ки ҳамаи истанбул барои гӯш кардани амри маъруфи ӯ меояд. машаллоҳ, машаллоҳ. интизори шумо ҳастем устод. туро пагав ба назди домуло дар тобут равон мекунам. дар тобут бародар, нақша ҳозир аст. хазинаро меёбем. дар девори бухоро бо ҳарфҳои залин менависам ки шавкат ҷамъи бону баробари лове. шавкат, корҳои бемаънӣ накун. бо чунин корат сара дар бало мемонад. агар ба бало ҳам гирифтор шудӣ, маро занг назан. фаҳмидӣ? ман кай ба ту занг зада будам? ман кӯдакам. бубин, хазинаро ки ёфтам, баъд аз пасам гиря накунӣ бу. ё худоё, ба ман сабр. худо бизанад ту бори ҷурра. ҳоле мебинем ҳолта. пешумиёӣ ба зора мекунӣ ки ядусумте. маълум ки духтари калтакеласро пайдо накардед. ба ту 24 соат медиҳам. он духтарро ёфта ба ман меорӣ, вагарна мисли инҳо ту ҳам мебурӣ.
хел бошад. аввал писареро ки мехоҳӣ ба худат ошиқ кунӣ ки аст биё бубин. بیا ببین. این همان آدمی گفتم است. همه کارو کردم اما او را عاشق کردن نتوانستم. دخترم میدونی چی؟ این بسیار آدمی پاک و مبارک است. برای این آدم را به تو عاشق کردن جادوگری بسیار با قوت لازم، یک سحری بسیار تاثیرناک کردن لازم. چه خیلی سحری تاثیرناک خالای جادوگر؟ سحر خوک. با خوک سحر میکنیم. منگوشت خوک میابم؟ از کجا میابم منگوشت خوک رو خالای جادوگر؟ مگر گناهی وزنی نیست با گوشت خوک سحر و جادو کردن؟ به این هم خوک حرام است خیلی نه؟ دیگر خیر سحر کنیم چی خالای جادوگر؟ دخترم خوک را خوردنش حرام است. با خوک سحر کردن حرام نیست مگر؟ جانم از حرام اینقدر که میترسی اینجا چیکار میکنی؟ آه خدای من مرا بین. تو او آدم را انیق میخواهی که به تو عاشق شود یا نمیخواهی؟ میخواهم، بسیار زیاد میخواهم. این خیلی باشد مرا خوب گوش کن. از این آدم یگان اشیای قیمت بها با یک تاری موی سرش به من گرفته میاری. آن طرفش کاری من. این بچه چی کار میکنی؟ جنگل تمام شید؟ با امید عاشقی ما در یگون چقری نزنیم بمریم دیگه یگون کس نیامون. در کجا باشد این خزینه؟ خدایا این طرف است. چیکار کنم انا؟ در مسجد توری موی هجری رو چه خیل میگیرم که باز یگان اشیای پرارزشش لازم است. از همه اشیای پرارزش هجری چی باشد؟ شاید جامعش باشد. عجب و به هیچ وجه عاشقم نشده. از پشتی او به گناه دست زدم وگرنه من به جادوگری چی کاری دارم؟ اوف یا خدایم تو مرا ببخش یا رب. آمین. به نام خداوند بخشنده و مهربان. اگر خدا مظلومان را دستگیر شود. یک شعر از محترم جماعت که با بدان بد باشو با نیکان نیک، جای گل گل باشو جای خار خار. اما پیامبرمون در عوض بدی بدی نمیکرد. مشرکان خانه و در مسلمان ها را گرفته آنها را از مکه راندند و چون به مدینه هجرت کردن باز طاقت نکرده با آنجا هم برای ضرر مسلمان ها وجود این کرد. کافرها نیست و نابود شوند. خدا لعنت کند آنها را. در حقیقت به لعنت خداوند گرفتار شدند. خداوند آنها را هم در این دنیا و هم در آخرت خوار و ذلیل نمود. هرچند کوشش کردند که دین خدا را از بین ببرند اما جز به خود به کسی ضرر نرساندند. در حقیقت انسان به جان خود ظلم میکند و به آنچه که نمیداند دشمنی میورزد. انتخاب هر بنده در دست خود او است. پیامبر مشرکان را تنها به اسلام دعوت میکرد. کسی که قبول میکرد از جمله مؤمنان میشد و کسی قبول نمیکرد او را رها کرده میرفت. حضرت پیامبرمان
касеро бо зурӣ маҷбур намекард ки дини исломро қабул кунад ё қабул накунад. ҳар ки қабул кард аз ҷумлаи муъминон шуду худро аз азоби охират наҷот дод. ва ҳар ки бошанд ба ноҳақ хун мерезанд. ҷавонҳои бесаводро истифода бурда ниятҳои нопоки худро амалӣ месозанд. ба террорист киро мегӯянд? ислому мусалмонҳоро. имрӯзҳо аз ғайримусалмон агар пурсон шави ислом чӣ гуна дин аст, мегӯяд дини террористӣ аст. як дини покро ба воситаи худи мусалмонҳои бесавод бадном карданд. ислом дини марҳамат аст. ҳар коре ки террористон зери шиёри ислом мекунанд, ба худо қасам ба ислом ҳеҷ имрӯз худи мусалмонҳоро мебояд ки ба дини ислом даъват намоем, на ғайри мусалмонро. дар китоби муқаддаси қуръон ки худованд онро ба воситаи ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ба мардум расонд, дар сураи диҳад. бадтарин хислате ки мо имрӯз дорем бародарон, ин маҳалчигиву миллатгароӣ аст. фаромӯш кардем ки муъмин бародари муъмин аст ва ба ин кор албатта душманони мо хурсанд ҳастанд. биёед бо ҳам бародар шавем ва нагӯем ки ту фалонӣ ҳастиву ту фалонӣ. ҳамин тавр мо метавонем иттифоқ шавем ва дар зиндагӣ ҳам комёб бошем. як шоир бисёр хуб фармудааст ки эй нусхаи номаи илоҳӣ ки туӣ, вей оинаи ҷамоли шодӣ ки туӣ. берун зи ту нест ҳар он чӣ дар олам ҳаст, аз худ биталаб ҳар он чӣ хоҳӣ ки туӣ. ин дунёи санҷиш аст ва роҳе ки шумо интихоб мекунед дар дасти худи шумо аст. худованд ҳамчунин дар қуръони карим мефармояд: пас ҳар кас ба вазни зарраи некӣ карда бошад, онро мебинад, ва ҳар кас ба вазни зарраи бадӣ карда бошад, албатта онро мебинад. эй мардум, фикр накунед ки дар ин дунё беҳуда офарида шудаед. ҷавоби ҳар луқмае ки мехӯред рӯзи қиёмат аз шумо пурсида мешавад. пас худовандро сипосгузорӣ намоед ва аз ҷумлаи носипосон мабошед. баъзеҳо дар пастӣ афтидан рӯ ба сӯи худо меоранд ва чун худо онҳоро доро намуд, худоро фаромӯш карда носипосӣ мекунанд. ҳамеша корҳои хайр анҷом диҳед ва аз корҳои бад рӯй гардонед ки ба зарари худи шумо аст. рӯзи қиёмат ангушти ҳасрат мегазед. дар роҳи худо садақа кунед, чунки садақа балоро дур мекунад. бидонед, садақа танҳо ин нест ки ба як нафари бечора пул ё таом бидиҳӣ. табассум кардан ба тарафи бародари муъминат ин ҳам садақа аст.
як сангро аз роҳ дур кардан ҳам садақа аст. сухани хуб гуфтан садақа аст бародарон. як пиронсолро аз роҳ гузарондан ҳам садақа аст. муҳтарам ҷамоат, садақа гуфтам, як қиссаи хубе ба ёдам омад. Билл Гейтс сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон мебошад. мисли ӯ одами сарватмандтаре вуҷуд надорад, дар ҳоле ки замин пур аз бечораву бенаво аст. системаи оператсионии Windows ки имрӯз тамоми телефону компютерҳои мо бо он кор мекунад, ихтироъкораш ҳамин Билл Гейтс аст. бо сохтани ин барномаи компютерӣ ӯ сарватманд шуд. пеш аз ин як марди нодору бечора буд. он қадар инсони нодор буд ки ҳатто барои харидани як маҷалла пул надошт. бадтарин рӯзҳои ҳаёташ буд. ин қисса байни Билл Гейтс ва як марди сиёҳпӯсти мусалмон гузаштааст бародарон. ин бародари сиёҳпӯсти мо аз африқо ба амрико муҳоҷир шуда бо фурӯхтани маҷалла рӯзашро мегузаронд. Билл Гейтс хондани маҷалларо дӯст медоштааст ва дар назди як ҳиздгоҳ ҳамеша аз ин бародари мо маҷалла мехаридааст. як рӯз пулаш барои харидани маҷалла камӣ мекунад ва аз бародари мо хоҳиш мекунад ки ба ӯ як маҷалла то пагоҳ қарз бидиҳад. бародари мусалмони мо ӯро дар хиҷолат намегузорад ва як рӯзномаро гирифта ба дасти ӯ медиҳад ва Билл Гейтс бисёр хурсанд мешавад ва ба хонааш меравад. ҳамин мард рӯзи дигар дар ҳамон изгоҳ мунтазири автобус мешавад ва чун бародари моро мебинад, рӯяшро ба дигар тараф метобад аз шарм, чунки пул надошт то қарзашро бидиҳад. сахттарин рӯзҳои ҳаёташ буд. бародари мусалмони мо бошад, ҳоли ӯро дида боз нахост ӯро дар хиҷолат гузорад. медонист ки ӯ хондани маҷалларо дӯст медорад. ба назди ӯ рафта боз як рӯзномаи дигарро ба ӯ медиҳад. Билл Гейтс аз кори бародари мо дар ҳайрат монда ба ӯ мегӯяд: ман қарзи дирӯзамро пардохт накардам ва он қадар маблағе дорам ки ҳоло раҳпулӣ карда ба хона меравам. бародари мо дар ҷавоб мегӯяд: медонам ту рӯзномаро хондан мехоҳӣ. рӯзномаро ба ӯ медиҳад ва қарзашро ҳам мебахшад. мегӯянд он рӯзнома охирон рӯзномаи бародарамон буд. як нафар хоҳиш кард то ба ӯ бифурӯшад, аммо бародари мо онро ба Билл Гейтс ройгон дод. пули нақдро бошад қабул накард. ҳамин тавр аз байн чандин солу чандин моҳ гузашт. Билл Гейтс бо мурури замон бошад сарватманд шуд. дар сарватмандӣ то ҳол касе ба ӯ баробар нест бародарон. ӯ дар қайди ҳаёт аст ва дар амрико зиндагӣ мекунад. рӯзе аз назди он изгоҳ мегузарад ва мебинад ки дар он ҷо як ҷавони дигар рӯзнома фурӯхта истодааст. бародари сиёҳпӯсти мо ба ёдаш меояд ва аз мошин пиёда мешавад. аз он ҷавон пурсон мешавад: як сиёҳпӯс ин ҷо рӯзнома мефурӯхт. оё ӯ то ҳол дар ҳамин ҷо кор мекунад ё дар дигар ҷо? ҷавон мегӯяд: ӯ дар дигар ҷо муофис шуда кор мекунад. Билл Гейтс ба коргаронаш супориш медиҳад ки ӯро зуд пайдо карда ба назди ман гирифта биёред. хулас бародари моро пайдо мекунанд, ба назди ӯ мебаранд. бародари моро дида бисёр хурсанд мешаваду ӯро ба оғӯш мегирад ва нишаста суҳбат мекунанд. Билл Гейтс мегӯяд: оё ту маро шинохтӣ? бародари мо мегӯяд: туро касе ҳаст ки нашиносад? ту Билл Гейтс ҳастӣ, сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон мебошӣ, ҳама туро мешиносад. Билл Гейтс мегӯяд: ман ҳамон нафаре ҳастам ки ту ба ман чандин сол пеш маҷалла қарз додӣ ва ман қарзатро пардохт накардам. акнун туро даъват кардам ки қарзамро пардохт намоям бародар. ҳар чӣ мехоҳӣ аз ман бипурс, ба ту медиҳам. бародари мо бо табассум барои ӯ нигоҳ карда мегӯяд: мутаассифона ту қарзи маро пардохт карда наметавонӣ. Билл Гейтс дар ҷавоб мегӯяд: он маҷаллае ки ту ба ман додӣ як пули ночиз буд. чӣ хел сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон қарзи туро баргардонда наметавонад? чиҳо гуфтанатро мефаҳмӣ? танҳо 2 маҷалла ба ман қарз дода будӣ, чизи дигаре не. бародари мо ба ӯ ҷавоби дандоншикане медиҳад ва аз ӯ чизе нагирифта баромада меравад. бародарон, ҷавоби бародари мо ба ӯ чунин буд: он чӣ ки ман ба ту бахшидам аз бахшиши ту замину осмон фарқ мекунад. вақте ман ба ту маҷалла додам, сахттарин рӯзи ҳаёти ман буд. фарзандонам дар хона гуруснаву ташна буданд. аммо ман нахостам ки туро дар хиҷолат бигзорам ва ҳар чӣ доштам онро барои ту бахшидам. имрӯз ки ту ба чунин рӯзи хуш расидӣ, он маблағи маро маблағи ночиз мегӯӣ. фарқ байни бахшидани ман ва бахшидани ту дар он аст ки ман дар ҳолати тангдастӣ ба ту бахшидам, дар ҳоле ки худам ниёзманд будам. мегӯям бародари мо табассуме карда ба ӯ мегӯяд: оё ту медонӣ ки он гуна ки бечораву нодор будӣ, ҳамон хел боқӣ мондӣ.
ҳар қадар маблағ ҷамъ мекунӣ ҳеҷ сер намешавӣ, дар ҳоле ки дар дунё миллион инсонҳо аз гуруснагӣ азият мекашанд. дорои он нест ки маблағи бисёр ҷамъ оварӣ, дорои он аст ки ба он чӣ дар даст дорӣ қаноат намоӣ ва аз ниёзат зиёдатиро ба ниёзмандону бечорагону дармондагон бахшида онҳоро хушҳол намоӣ. бародари мо ин суханҳоро ба Билл Гейтс гуфта аз ӯ чизе нагирифта баромада меравад. ана ин аст бародарон қаноат кардан. سه 94 95 96 97 98 99 30 ای خدا جان مهربان این چی گپه؟ دیگه در زمین یگان جا نبود. نه خود خزینه رو در حوالی بابای اکرم گور کنی؟ خزینه ویزن خزینه بابای اکرم نباشه خیمایلش. در حالت بمرم شوکت یا شیخ توکلت با خدا بابای اکرم با نشیناسن مرا میجه یا بسم الله бояд як тор мӯи сар ва ягон чизи пурарзишашро гирам. вале ба хонааш чӣ хел дароям?
вай дар берун мондаму хер бесадо бошед майлаш ҳамсояҳо нашунаванд боз майлаш хонум. ташаккури зиёд. аввал як тури мӯяшро гирам, аммо чӣ хел мегирам агар канам бедор мешавад. хайр як бисанҷам. ёфтам. ана ин як тори мӯи сари ҳиҷрӣ аст. акнун навбат ба ягон чизи пурарзишаш расид. хуб, вале чизе аз ҳама пурарзишаш чӣ бошад? устод, як савол диҳам мумкин аст? ин одам дар хобаш ҳам савол мепурсад ку? албатта, дафтараш. чизи пурарзишаш ин аст. вале ман дафтарро аз дасташ чӣ хел мегирам? чӣ қадар маҳкам дошта хоб рафтааст. мебини ҳиҷрӣ, ба ман ошиқи шайдо мешавӣ. устод, дар дивани дуодама танҳо хоб кунӣ ҷоиз бошад? ё худоё, худоё.
درختان باغچه را کنده ایستاده است. سیاه. دو سیاه دو. یا خدای من، آن زن انیق دوگانه تو چین است. از من چیزی را پنهان کرده ایستاده است. چی گه باشه؟ لبای زهرا. الو سیاه در حولی اما دوست است، زودتر بیا. چی شد؟ بخیر است؟ در حولی اما دوست است. زمین رو کنده ایستاده است. چی؟ دوست زمین رو کنده ایستاده است؟ چرا دوست زمین رو میکنده استن؟ چی میدونم من سیاه. دویده بیا، زودتر بیا. گفت تمام عیب با پالی زنگ زنید من هم میآیم. یا خدای مهربانم. ای خدای زمین و آسمان، در این وقت شب کی زمینی حولی اینها را کنده ایستاده باشد؟ در عشق بانو شدم فرهادی کوهکن. اگر خزینه را یافتی شوکت به خدا قند تا بزن. تو که هستی؟ کن اینجا بیا. ایست. ای بچه خودی مخی. ایست تو که هستی؟ دیگه شوکت تو در اینجا چیکار داری؟ برادر باور میکنی خزینه ویزا نمیجا بوده؟ یا خدایا، کافته اینجا را یافتی؟ مگر حولی زهرا را میکنی بی عقل؟ شوکت، عاقبت این خریطه را با یکان جایت میزنم. ایسته پلیس، دست ها را بردارید. نه دیوانه آمد. آیسته به طرفی من برگردید. گردید. ای ابله شما دیوانه هستید مگر؟ دیوانه هستید مگر؟ در اینجا چی کار داره؟ چی کار میکنی اون الان؟ چی کار میکنی؟ در سر این خر تربوز جای کردی. یک خزینه است گفتی در استانبول هر جایی که یابد میکند. این رو من کرده توانی من کن. شوکت افتاد در گور. جانم هیچ جای ترسش نیست. یک سکچه خوردگی که زیباچه بوده است. یزنه چی خیلی سکچه ها؟ سگ اینقدر بزرگ می شود مگر یزنه؟ خودم با چشمم دیدم. زهرا خطا دیده ای جانم. هر جا باشد خوب دیده ای. در خوابت آمده است. این خیلی چیز نیست آخر. همه را دیدیم، کسی نیست. خیر من میروم. شبتان
میدونستی مادر جان همه اون وزن زیادتیه که داشتم پرتفتم بهترین شد. بله میلیس جان ورزش چیزی خوب بوده است. در 100 متر 10 کیلو وزن پرتفتم. رفیقان کمی دیگر تستر. اوه خانم میلیس من هر روز اینجا میدوم. چه تصادفی زیبا. در همین جا همه رو یافتی؟ های این کوچه‌گرد از پس دخترم شده است. نه من دیگر طاقت ندارم میزنم اون. رفتیم دویدنمون رو تستر میکنیم. چی گفتی؟ چیکار میکنی؟ برای گرم شدن همین خیلی تیز میدوند؟ نبض از 80 تپش زیاد نباید شود. کمی آهسته. خانم میلیس رو ضرر میرسونه. تو کی هستی ها؟ من ورزش رو از تو آموزم. من استاد ورزش هستم. من چمپیون اروپا هستم. چمپیون های اروپا رو بسیار دیدم. با چمپیون اروپا شدن بهترین شدن نمیتوانیم. ما عنوان پنوان نداریم اما این کار رو در وطنمون جوش می اومد که در کوچه با یک هوس آموختیم. حاضر باشد تماشا کن. یا خدایا به این دیوانه گرفتار شده. خدایا گفتم که به ورزش مشغول شویم آمده صدی راه همان شد. کارایی خیلی میکنند شیر بچه. استاد یادگار لطفاً بیاید ما دوام میدهیم. تو هم اکنون ما رو رها کن. خوب خانم میلیس شما چی خیلی که خواهید. چیکار میکنیم استاد؟ کمی نفس بگیریم. مایلش آهانم مجنون اونا جان هم اومد. سلام خانم تولین. فکر میکنم شما عاشق ورزش هستید مثل من. چه خیر تصادفی زیبا شد. چی شده ایستاده است؟ از پسرش خلاص شدیم پدرش آمد. ناز میشود و چه جانم توی رو یک جایه میکنیم. ای سمی سفسطه نگو. توی میگوید چی خیل توی. تو اول اون کوچه‌گرد رو از میلیس دور کن بعداً فکری توی رو کن. شما هم مثل من زود حرکت و ورزشگر هستید. یعنی در این زمانه مثل شما برای ورزشگر خانم یافتن بسیار مشکل است. یک سویس رو از اینجا دفشه. درستش کردید. دامادی حقیقی منم. عروس بازی حقیقی هم منم. تولین جان مادر جان مشقای من معقوله شد. از خوش رفت. ورزشگر منم. وای داد باز پدر مادر میلیس رو تشویش داد کو؟ سوختیم به خدا. پدر جون چیکار میکنی ها؟ خودت رو معیوب میکنی. تو کسل دیل هستی. دیل خسته شوی دیلت میزنه. چهل دیل؟ چهل دیل؟ چهل دیل؟ دیلیوان با دیدن خانم تولین با عشق پر شد. ای بس است کافیست. تا قدم را بس است بس است. از اینجا دف شوید وگرنه پلیس را جغ میزنم. زنگ زدن شرط نیست خانم میلیس. شما سخن کنید کافی. رفت گویی میروم بیا گویی میویم. این خیل باشد لطفاً از اینجا دف شده میروید. بیا پدر بیا. کلین تو رو نمیخواسته است میرویم. چه کلینه؟ چه کلین؟ چند بار به تو گفتم که این را دوست ندار. یگان دختری دیگر را یاب. دیگر دختر مگر نیست. دنیا پر از دختر است. من مادری او را میگیرم. باور کن پدر دلم از این ساعت پس هیچ فرمان رو گوش نمیکنه از اون جمله تو رو. بس کنی گپ های سفسطت را نمیگیری. دوست نمیداری این را. دیگر دختر را دوست دار. من مادری او را بزنی میگیرم. تمام و سلام. بیا رویم. خیلی شرمنده شدیم. این کار این خیل نمیشود. تا بازدید میشم. دیوونه است. چی هست؟ خیلی استاد بیا خودمون ادامه میدهیم. ما میدویم. شما روید ما دم میگیریم. باورم نمیوید سمی یعنی پسر کوچه‌گردش دخترم رو پدرش باشد مرا آزار میدهد. تولین جان این آدم از محبس نو برآمده است. اگر دل میلیس رو برد همه میراث رو میدوزد و تو رو نیز پشتی در میکند. خبرت کن. سمی نباید به این اجازه دهیم. قطعی هم من هم همین رو میگویم. و چون اکنون همه چیز رو از نو شروع میکنیم عزیزم. اگر با تو یک جای خوشبخت شوم برای رفتن به دیگر نیم کره زمین آماده هستم زارا.
آماده ای جانم؟ آماده هم جانم. تو چی؟ من هم آماده می شدم. من همه چیزم را آماده کردم. دیگر منتظری چی هستی؟ منتظری پرواز هستم جانم. امشب از اینجا می رویم. زیو بسیار در هیجانم. یگان کار سدی رو همون نمی شود. البته که چیزی مانع نمی شود زورا. از فکرت چیزهای بد را دور کن. میلش جانم. تا باستید. یا خدایا، دفتری من کجا شده باشد؟ توبه کردم خدایا. اینجا هم نیست. خدایا با من کمک کن دفترم رو یابم. سوالها از چپ و راست آمده ایستادن. سرم گران شد به خدا. در یگان جای مخفی، یگان جای پنهانی خانه‌ات پنهان کن. اما با دقت باش، این تاثیرش بسیار است و تاثیرش بسیار تیز میرسد. چقدر تیز تاثیر میکند؟ اونقدر تیز تاثیر است که هجری وقتی تو را دیدن برابر به تو عاشق شده و گردنت میپرد. انا همین قدر زود تاثیر است. من تو را پرتفته چه خیل میروم به تو. جانی من فکر میکنم به من خوشبختر میشه بی تو. من در این حیات به سر تو بلا میشم. بیا جناب، مکان دختری کلتکلس را پیدا کردیم. در خانه لوین کمیسر بوده است. رفته او را گرفته بیارید. این بار خطایت را نمی بخشم داغا. خطا نکن. خوب شده است جناب. اوه خانم ملیس، من اینجا باشم شما رو بار برداشتن میزیبد مگر؟ باز تو هستی ها؟ کنی بیایید گیرم؟ نمیخواهم. این خیلی نمیشود. رهایم کو دیوانه هستی. چی هستی تو ها؟ نمیخواهم گفتم. نمیفهمی مگر؟ رو از پسم نیا. شرم نمیداری؟ اوفه وای مکنی های دختر رو ببین. اگر همین نازها رو دیگر کس کند برویش نگاه نمیکنم، اما تو میکنی. مرا از من میگیری.
چه خیل ماشین میراندین؟ دیوانه رو بینه کور هستی مگر؟ آرام شو زهرا صبر کن تو چه خیل ماشین میرانی زهرا؟ میلیس؟ میلیس است؟ از این دوریستم هر وقتی که روبرویم میبراید به سرم بلا میاره میلیس من تو رو ندیدم نمیدونستم که این تو هستی چه خیل ماشین میرانی تو چه خیل میرانی؟ مگر نمیبینی روحی من است بر مقابلی روحی من بر اومدی بخشش اما خانم ملیس حق است در روی اساسی خانم ملیس است شما ماشین رو بر مقابلش روندید آبا این از کجا برآمد باز پسری دامولای دیوانه نیست حریفی بد اخلاق شما کی هستید میبخشید شما ناظر راه هستید من یک شهروند یهودی که از راه میگذاشتم چیزی که دیدم اون رو میگویم تو خاموش باش به همه کار بینیت رو نخلون این خیر باشد خطا دیده اید جناب چون که او جنایتکار است تو هستی جنایتکار بین راهگذرها همه دیدن اما تو نمیبینی راهگذر ها ای بس خانم ملیس دلم رو میشکنی تو خاموش یا خدایا تو شهادت نامه رانندگی رو از کجا گرفتی؟ خودت از کجا گرفتی جانم؟ از بازار سیاه مگر؟ خنده آور بسیار عیب است لطفاً از خانم ملیس بخشش پرسیده رواتون رو دوام دهید با تو چیه؟ میلیس؟ این جوان با تو چی می شود؟ رفیقت است؟ چه گپ است؟ اوی شکر خدا نپرس نهایت برای خودش نفری رو یافته تو چی ها گفته ایستاده ای؟ بخیر است؟ ما بین خودمون حل میکنیم برادر با تو احتیاج نداریم تو رفته در ماشین شو تو چی ها میگویی؟ جانم ایست چیکار میکنی؟ آرام شو تمام آرام شو آرام لطفاً خواهش چیکار میکنید؟ آرام باشید آرام این آدمی نیست که در شعبه امنیت با ما واهمه کرد؟ بله خودش من هم همین رو میگویم مادامی که شناختی زب و چت رو بگیر و از اینجا با یکان جای دور بیرم چرا؟ اگر نروم جانم رو میگیری همین خیلی؟ آرام باشید تمام جنجال نکنید عشق کن چیکار میکنید؟ چیکار میکنی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ تمام مرا گوش کن خودت با دوست داشته به تربیت از اینجا گم شو چی گفتی تو؟ چی خیلی دوست داشتم چی خیلی دوست داشتم دوست داشتم با تو باشم دامون رو حتما گیریم این سخیرت برای خدا آرام شو لطفاً آرام شو بیا زور باشه بیا پیش بیا تمام خانم ملیس با ماشینتون شو بیا تمیز رو با ماشین شین خدایا توبه رو با ماشین شین رو این جنگ دخترها رو ببین برادر هیچ نپرس برادر این خودش چی گپ از شرمندگی است دختر باید رنگ و بار کرده نوز کرده جلوه کنه همین خیر دیدی این هوش خیل کردن هیچ نگو مثل خروس ها جنگیدن باز اینها دختری عمک دختر هستند این وای دختری عمک همین خیل است ای بس باز این کار در بین راه شده یا خدایا شرمندگی خیر تو بزدید برادر خودت را احتیاط کن برادر دستت را گیر کاری من با تو تمام نشده است تو پدری مرا دیوانه کردی حسابش رو از تو خواهم پرسید در نزد این دخترها نمی شود یگان وقت دیگر در یگان جای دیگر تا بازدید جانم کجا شدی؟ این را ببین این آدم باز سر کرد به عقلیش خانم ملیس دیگر این نوشخان رو اجازت نمیدیم که شما رو آزار دهم شما پروا نکنید جانم این شب نیخ میرویم خیلی از راستی دیگر افتی میلیس رو دیدن نمیخواهم میرویم پروا نکن تو دیگر او را نخواهید با کجا میرویم؟ سورپریز است با تو به همه جا میروم من نباشد رفتیم ماشین را ببین یا خدا من دفترم رو در کجا افتانده باشم اگر دفترم رو نیابم من چیکار میکنم توبه کردم خدایا در اینجا هم نبوده از کجا شد خدایا با من کمک کن که همه زندگی من در اون دفتر است تو محو شدی زهرا شرط رو من بریدم حاضر هجری آمده عشقش را نسبتی من اعتراف میکند
ту бошӣ дар кӯча баромада мисли хараҳанг мезанӣ. ту бошӣ ҳиҷриҷон, маро хело азоб додӣ. камтар паст бошад ғуломи ман хоҳӣ шуд. ҳама он азобҳое ки маро дода будӣ бар зиёд хоҳӣ кашид. туро нишон медиҳам. ё худоё, ҳиҷрӣ дар хона нест магар? ё ин ки аз ишқи ман девона шуда ба кӯҳ пушта рафтааст мисли маҷнун? ана омад. ҳозир парида маро дар оғош мегирад. ё ин ки маро надида истодааст? ҳиҷрӣ? лабай хонум Санам. хайр, эътироф кун. Чиро? Чӣ хел чиро ҷонам? ҳиссиёте ки нисбати ман дорӣ. Чизе ки набошад чӣ хел эътироф кунам? Чӣ хел охира? Ту ҳозир ба ман ошиқ нашудаӣ? Ман ба ту гуфта будам ки аз ту хушам наомад, намефаҳмӣ? Аммо он зани ҷодугар? Ҷодугар? Вай, яъне ҷоду кардан бисёр гуноҳи вазин аст ҳиҷрӣ. Як бор маро ҷодугарӣ карда буданд. Яке ҳамон ба ёдам омад, барои ҳамин. Ё худоё, сураи ноз ва фалакро бихонед, аз васвасаи шайтонию ҷодугарҳо шуморо эмин нигоҳ медорад. ҳамон сураҳоро бихонед, роҳатон роҳат меёбад, майлаш? Хай, ман рафтим. Ба ҳиҷрӣ ҷоду ҳам таъсир накарда? Охир ин чӣ хел одам аст? Уф, чӣ кор мекунам ман акнун? Уф. ист. духтари калтакелас дар ҳамин хона аст. шаб ба хона даромада духтарро мегирем, фаҳмидед? салом Элза. бо ман якҷоя ба боғ меравем? инҷа биё. натарс духтарҷонам, майлаш. наздик нашавед. Кӯдакро ба ман деҳ. раҳоям кунед. Ба ман деҳ ман ин мегӯям. гап гуфтам не, Суман. Кӯдакро ба ман деҳ. Суман, раҳоям кунед. нарас. Ба ман деҳ. Суман! раҳоям кунед, Суман! сардед маро! Суман! Суман! Suman! 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 Xonibor, Suman дар куҷост? Суқрот! одамҳои Суқротро ора буданд, дуздиданд. Суқрот мегӯӣ? ба худо дигар ҳеҷ чиз сабаби ҷудоиамон намешавад. ҳаёти зебо мунтазири мост. хуб шуд ки фикри гурехтанро кардем ишқам. акнун